uJoni ufika isithunywa sithunywe uThixo ubosokwazi uMaliya ukuthi usezokukhulelwa azale indodana ayiqambe igama lendodana aza kuyizwala igama layo uJesu. Zahamba inyanga washaya uDisemba zathi inyanga usilisi akaveli uJesu, kodwa umhlaba wonke wazi ukuthi uDisemba 25 ukuzalwa kukaKristu. Liyakuphika iBhayibheli namhlanje. Mhlasimbo ngasangisize akuveze ukuthi 25 December kwakwenzekani ezweni. Angaphakamisa isandla ngizomnika ithuba, ngizocela uNkulunkulu ngimkhonza uNyazi ngimnika ithuba ukuthi asichazele ngo-25 December kwakwenzekani emhlabeni. Azalanga uKristu. Ake ufuna uJeremiya 52 verse 31. Akazalanga uKristu mhla ka-25 December. Waza khona ufundayo. Kwathi ngomnyaka wama-37 ya wokuthunjwa kukaJehoyakhimi inkosi yakwaJuda, naziya alale kahle amakhola angahumzele ethempeleni, amakhola asethempeleni. Wanda ukhuluma nikuphambanisa ukukhuluma bese nithi 25 December is a born of Christ. No. Waza ngenyanga ye-12 ye-12 uDisemba loyo, ngosuku lwama-25 ngosuku lwama-25, that is 25 December, u-Eveli-Merodaki inkosi yaseBhabhiloni, inkosi yaseBhabhiloni angikwazi sikhulubiza igama layo, ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe, ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe, waphakamisa ikhanda likaJehoyakhimi inkosi yakwaJuda, waphakamisa ikhanda likaJehoyakhimi inkosi yakwaJuda, wamkhipha etilongweni. Bamba lapho ungamseka. Azizeli lokuphendula abantu la, sontshelani iqiniso ukuthi la useNazareth.